Drugari, dobro smo malo stigli do puške i pištolj. Evo se moj puške koji sam napravio od jednog klipa, nekoliko klipova, a neke sam puške napravio sam. Smislio. I plus sam napravio kao dodatno pokušanje oko ovog snajpera i nisam, još veći nisam, još bolje nisam. Ako ne vidite odavde, evo približit ću vam. Evo vidjeli ste, dobro, sad da počnemo kako se to pravi. Da počnemo kako se to sve odavde pravi. Prvo pištolj, ovo je G18, vidite li? Da nije dobar, da? Sada? Jer vidite. Sad da počnemo kako se to pravi. Evo, ovo su sve potrebni da napravite G18, vidite li? Dobro, da počnemo kako se to pravi. A ovo dobro gledajte. Čekaj. Dobro. Ništa, zaboravite. A mnogo se brzo pravi. Evo, to je to. Da je dobro, a? Sada prelazimo na puške. Ovo je M4. Valjda ste neki čuli za te puške, jer je najpoznatija puška AK-47. Mnogo je poznata. Jer vidite. Dobro, da počnemo kako se to pravi. Evo, ovo su sve potrebni stvari da napravite M4. Jer vidite. Dobro, da počnemo kako se to pravi. Gledajte. Primaćete, ovdje je mali problem oko ovo dva delića. Ako niste vidjeli, evo kako. To. Dobro. Imaćete ovdje mali problem oko ovoga. Kada ga na primjer ovako stavite, čekajte, evo ga, jedva ćete ga ostaviti zato što nećete imati mjesta kao da ga ugorate unutra. Ako ga ovako stavite, onda će vam odmah pasti. Bolje ga ovako stavite. I to je to. Napravljen još jedan. Napravljena je pokazao kako se pravi M4. Sada prelazimo na novu pušku. Već sam rekao za ovu pušku i reći ću vam ponovno, ovo je AK-47. Već sam ga rekao kod M4. Vidite, malim pa. Dobro, vidite. Čekajte. Je dobro, a? Da ne? I dobro, da počnemo kako se to pravi. Evo, ovo su sve potrebni stvari da napravite AK-47. Ali samo umjesto ovih zlatnica ste trebali da uzmete brown. Ali nisam imao, ali možete bilo koje boje da uzmete. Dobro, da počnemo. A imat ćete na ovom drugom klipu, na primjer, vidjet ćete za ovom veliku pušku da vam ne treba jedan deo ovako kao, i onda kao ispruženo. A za ovaj mali treba ove dva komada. Dobro, to je to, sad prelazimo na novu pušku. Ovo ne znam kako se zove ta puška, ali jedino što znam jeste da se zove ASK, a isto je kao AK-47. Ali mnogo mi se sviđa kako se ga napravi. Dobro, da počnemo kako se to pravi. Ovako se pravi ta puška i ovako se nabavljaju delovi, samo što sam umjesto ovog belog, te uzmem crni, kao... Dobro, da počnemo. Da, i još nešto, imat ćete ovdje mali problem kad ga stavite tu, on će vas skriviti kad stavite na nekog lika, dok on ovako prihvati. Ali nemojte mu dati tako.
Čekaj, ovo treba bude ravno. Samo pogledaj, dobro? Sve pogledaj. Vidite, sad prelazimo na StatMap. Ovo sam ja napravio, što sam vam ja rekao na početku, da sam ja napravio neke puške, neke nove puške i evo, to je ovo sam ja sam napravio, trebalo bi neke da čuje AC, izvite, ja se kad nego A12, neki su sigurno čuli za to, a neki nisu. To je naprimjer moj tata. Ovo bi se dobro ovo bi bilo dobra puška, Lava Borise. Dobro, da počnemo kako se pravi to. Evo, ovo svi potrebni delovi napravite A12. Jer vidite? Dobro, vidjeli ste. I sada da počnemo. Ali pogledajte ovdje foru. Za ove crne trebaju da budu ovdje sa leve i desne strane, a ove treba budu na dole samo. Naravno da ne znam. I plus, znaš što sam ja to napravim umjesto ovoga, Lava Borise. Kao bacač plamen. Ali kad sam dodao još jedan deo, onda sam shvatio kao da moglo bude AA12. I to je to, napravljeno AA12. Sad prelazimo na snajpere. Evo, ovo sam ja isto napravio, napravio sam ja jedan, ja sam napravio jedan, sam sam napravio taj snajper. Trebalo bi svi da čujete za Resansa. Možda su neki čuli za to, a neki nisu. Vidite? Dobro, da počnemo. Evo, ovo ste potrebni da napravite Resansa. Samo što ćete imati problem oko ovoga. Ovo je onaj mali deo i ova okačnica gdje sam vam pokazao kod A12. Samo što ćete, kad ga ubacite unutra, nećete uspjeti da ga odvojite uopšte. Biće vam teško odvojiti. Pa ćemo morati lako kada glasim. I dobro, da počnemo. I zaboravio sam kažem, mnogo se lako pravi. I to je to. I bit će vam teško malo da ugurate, ali naviknut ćete. Naviknut ćete se na to. Dobro, dalje prećemo na ovaj snajper. Ovaj snajper mi se mnogo dopada. Ali isto je bilo na jednom klipu. I zove se VA2000. Duplo V. Se piše kao VA2000. Vidite? Dobro, da počnemo kako se pravi. Evo, ovo potom da vi napravite VA2000. Vidite? Dobro, sada počnemo. Ima jedna fora oko ovog crnog. On jedini mora ovo da bude tu zakrčen. A svi ostali moraju na svim delovima. Vidite. Sada na nišan. Počekajte. I to je to. Sada ću vam pokazati kako se pravi drugi nišan. Evo ga. Mnogo dugačak. Ima dve fore kao da ga stavite. Možete kao ovako. Čekajte, evo ovako. Ili ovako. Tako se i vidi kroz ovo. U redu, da počnemo kako se pravi. Mnogo se jednostavno pravi. Vi znate da se nišani mnogo prosto pravi. Dobro, a da počnemo i pokazat ću vam kako se drži. To je to. Evo sad ću da vam pokažem. Samo kad idemo ovo. Možete i ovako kao da ga stavite. Da bude.
Izvinite, nisam dobro pokazao. Ili, ili ovako. Jer je cool, a? Sad prelazimo na jajda. Izvinite, nekad mi se tako dešava. Sad prelazimo, evo, završit ću rečenicu kad sve ovo skupim. Sad prelazimo na mitraljez. Ne znam ni kako se ovaj mitraljez zove, ali mnogo dobar. Vidite? Nisam vidio kako se zove uopšte. Ali to ćete vidjeti na drugom kanalu. U redu, da počnemo. Evo, ovo su ti sve potrebno taj da napraviš sve mitraljez. Jer vidite? Dobro, sad da počnemo. Imat ćete problem oko ovoga. Kad ga kao na primjer vrtite, ponekad će vam malo ispasti čak. Dakle, kad ga ovako, ovo će nam isto nekad ispasti, zaboravim što vam kažem. Dobro, ajde nastavimo. I još samo jedno. I to je to. Vidite, sad na bazuka. To stvari, ovo nam je bio preposlednji. I sad bazuka i to posljednji. Ovo je bazuka, samo što ne, izvinite. Samo što ne znam kako se zove. Vidio sam kako piše, ali zaboravio sam kako se zove. Vidite? Dobro, da počnemo kako se to pravi. Evo, ovo sve potrebno delovi napravite tu bazuku. Jer vidite. Dobro, da počnemo. U stvari, zaboravio sam vam kažem, kad napravite to, malo ćemo se na primjer ovo kretati levo i desno. Ali i fali mi jedan deo kao na primjer nemam pojma kako to liči, ali sve god, neka počnemo. Upravo sam rekao da će vam kad stavim ovako kao i plus ovako, malo ću da ga pomeram ovako, da. Izvinite, otpadao sam mi. I to je to. Sada završili smo sa svim oružjem i ostalo, pokazat ću vam kako svi stoje za likovima.